повторювати мої нові відео. Зараз наступним omiljenim Minecraft izdavanje epizoda Technicum. Znači, u prošloj epizodi smo našli dijamante, a epizoda će biti malo kraća, nas mnogo, jer ne volim da epizode budu duge. Znači, u današnjoj epizodi sam isplanirao da istražimo ostatak praćine, jer ste vidjeli imala je nešto sa lavom i ono iza dijamanta je bilo isto nešto. Znači, šta je to ne znam, ali uglavnom vidjet ćemo. Evo da nas sve uči pa se vidi. Sad ću to odmah. Evo nas ljudi, znači... ovo nisam očekivao. Znači, ovdje smo u našem preživljavanju i prvo što ćemo da uradimo. Ovo je ono lava, da. Tamo sam našao dijamante, ovdje mi je nestalo baterija. Dobro, znači, da ostavimo dijamante, struju, kako se čuje. To je ove, kako se zove, ne znam, zapravio sam. Ne, ide se tamo, mislim, nije. Ovu sagarepu, zato mi to asistiralo na struju, ne bi. A dobro, je krasno. Marisa, lajki. Ahidno. Ovo puno skaču sajmo i tu. Imamo našu lamu. Vidite zašto imamo da se čuvamo dijamante. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Dodali ima nešto i nema ništa. Znači, ne sam bio vidio u epizodu, ali ovo ovdje ima drugi deo. To nisam još istražio, pa planiram sad. Znači, prvo što radite, uzimate kamenje da koristite. Evo tu, odnosno na ovu nazvu. Ok, ovdje ću 4 kamena, da i pored bio lakši. Ok, stigli smo. I sad će ovdje odmah kraj da bude. Ovo je malo veće pećina. Ovo mi čini kao da sam ovdje bio, iako nisam. Ovdje. Dakle, cilj ove epizode bilo samo da pobutamo u ovom cave-u. Znači, zato sam rekao da će biti kratka i jebeno je duga. Premis. Ne ovo duge epizode se imam. To znači, mnogo je to malo pre. Imao i ovdje, ne. Ne staju korak ovdje. Ne da ne stavim, nego ih nema. Jebi ga. Ok. Hvala. Dakle. Jebe. Evo ljudi, nema se hrane. Sad ćemo sad. I potom sam mogla mnogo da predam. I mislim da sam se izgubio jebeno na najgorem načinima. Nisam se izgubio. Polazi ovdje. I ovdje. Pa da malo goš. What the fuck? Ovdje daš. Pa tu je bio malo kako. Kaže samo malo čapav. super fast.
Da sam ulovi ljudi. Ali dobro, sačuvao sam bitne stvari. Dobro, imam Irona. O ljudi, motherfucking jebene umro u lavi. To na najgori mogući način. Andrija Grezni. Kako ću ga sad ovo zvuci? Ok, znači, dijamante imam, to je dobro. Sad sam izgubio bitno, pa niste u stvari mnogo. Izgubio sam par irona koje sam iskopao. Imam i ostalo da irona, sad ću ovaj da se peče, da nisam pretavio. Imamo sam ovu tamo, jebem se. Jebem se sad kako ne gupa. Expedient nemam, to je još gore. Dijamante voljene nisam još dobio, to je problem. I da, to su valjda po meni svi problemi. Drevo imam, da iskačem ovo. Ljudi, to je to od ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, subscribe. Nastavit ću sa serijalom, neću da ga brisam, nisam lud. Znači, izgubio sam neke stvari, ne toliko bitne. Tako da, jebika. Ćao!